Ja imam ideju i kako da uljepšam ovaj... Otvaranje renovirane Ideja prodavnice u Tivtu znači da naši kupci sada imaju proširenu, moderno opremljenu prodavnicu sa bogatim i pažljivo odabranim asortimanom. Pored ugodnog ambijenta očekuje ih potpuno opremljena ribara sa svježom i smrznutom ribom. Unaprijeđen je asortiman pakovanog mesa i delikatesa, proširen asortiman dijetetskih, ali i ostalih proizvoda. Za sve koje vole ugodnu kupovinu, tu su i dvije self-check out kase. Radnja je zaista predivna, pregledno je, tu nalazim sve što mi je potrebno, osoblje je zaista ljubazno, sve najbolje. Radnja je pravo osvježenje, zaista izgleda prelijepo, praktično, znači sve je mnogo bolje nego što je bilo. Sad evo novitet, imamo i ribu. Dolazim baš često, jedno sam čekala da otvore ovo, imaju veliki parking. Veoma me raduje poboljšanje u svakom segmentu ove radnje. Obraćena je velika pažnja na higijeni, praktičnosti, obogaćen program pekare. Želimo da kupovina bude jednostavna i prijatna. Prosto smo organizovali tako da lako pronađete sve što vam treba, a naše osoblje je tu uvek da vam pomogne. Trudimo se da svaki vaš dolazak bude novi doživljaj, a kupovina praktična, ugodna i pametna. Dobro nam došli. I kako da uljepšam ovaj dan, i kako da mi stvarno bude dobro.